For the years, saying I talked to Grandpa, and I was like, Grandpa, no, well, because I'm like, when you were a soldier, what did you do? Were you on the front line? And he said, no, I'm just, he just doesn't do paperwork in the office. Oh. So. He's up in Armagh. Well, you could look Peter. No, it's not this way. I'm totally lost now. Chưa đâu có. I remember it was that way. At least when we Chắc không một lần nữa. Tính cho hơi tí lo bé lo nè. No. Hỏi gì nào? Chị ba ấy, đã xịt bao chị bên đó. Gần đại bé lên nè. This is the roundabout here. Mình nhắc khai bé. Đây to. Chứ nào nó trên đó. Lên nào đó. Để tí nhất thôi. Nhỏ là nó ta vô cái chừng nó